Vous voyez, pourquoi je reviens? Là, on revient pour présenter les statistiques. Hein? On vient pour présenter les statistiques d'une manière claire et directe. Hein? Nous avons déjà basculé les statistiques. Si vous allez à YouTube, la partie communauté, vous allez avoir ça. C'est déjà clair. Vous allez à Twitter, c'est déjà là. À TikTok, c'est déjà là. À Facebook, c'est déjà là. À Instagram, c'est déjà là. Hein? Les statistiques, on vous montre ça en gros caractère. Comment les Congos ont évolué. Et là, on va encore vous le présenter. Vous voyez, les occupants, les criminels, les assassins avaient leur plan. Ils ont mis leur plan. Et ils continuent de travailler selon leur plan. Toi et moi, Congo, c'est quoi ton plan? C'est quoi notre plan? Ça, c'est la question que tout un chacun de nous devait se poser. Mukongo ni Mukongo, kisigani kele. Yanu fana kuyufila na kati ya ntima yanji. Oh, baba mesala, mayela ya bao, ya mutantu mukuyu, na ntangu na mpipa, na kutula, uonga na kati ya beto, na kuyiba bimvwama, na kutatamana kusala beto kuma bambutu, babola ya bao, bana ya bisalu ya bao, basantineli ya bao, kufujisa beto nsatu, kudirisa beto ntamu nyoso, beto kena kukunda bakongo, mutindu mmekuja bandinga, pangi me ufilisa munu na bantoto ya bakongo metuba, oh, bamfuilulu kele mingi awa, kima beto kena kusala, ya kele kima ya mbote, kakani babantu ya beto kena kunuanina, bantoto ya beto kena kunuanina, bimvwama ya beto kena kunuanina, beto mekujia di nguba ya muntu, mosi ve, benogwa, ina bandinga kena katuka na bantoto, pakena kulomba na beto, beno tatama na kulonga, nguisani, kintuadi, ya bakongo nyonso, kubanda kuna, na kati ya kizunga ya luango, na nyadi, na bwenza, na lekumu, na mpangala, kiyenge ya bakongo nyonso, kintuadi ya bakongo nyonso, nikuna, betuke ya kukangama nikuna, muti ni muti ke kutelama, betuke na kutubila na bao, attention mpila mosi keba, ba ina nyonso kena susa kusala, vuanzi, samuti bakongo kukota, na mfitokoso bao na bao, samna bambosi kubaka lulendo, na zulu ya menga ya beto bakongo, mutu ni mutu ina ke kota na kitezo, na ke kutana na beto na nzila, na ke kutana na ditagi, yake ni mutindu ina batata na, beto kena kuluengisa beno, kiyenge ina bantu ya beto me kutunga, bake na kulakisa yao, na babi nyemo ya bao, na ina beto kena kutuba, nzila ya mpulusu, ya lusalusu, ya yenge ya kintuadi, ya bakongo nyonso tu. Sa unandandu ya nge na munu. Na federation ya Kongo mfumu ikele ve. Ya kebane bo, yani kele mfumu ya insi, yani kebaka lulendo nyonso, mbongo nyonso mekuma ya yani, mambu ina mekumanisa imeni. Mambu ina mekumanisa imeni. Jambu ya lulendo na kusalama jaka asiki mpiana batoke wa Kongo. Donc si muntu kena kuza na beno, na kuza kutuba na beno, Kingandi, Kisungulu, kena kusala mayele ya tombe, na kubaka bantoto ya kizunga yai, muntu na meuna. Muntu ina meuna, yake ni mutindu ina. Yake muntu ina mekota na bansalulu na kitezo ya mutanto. Muntu ina mekota na bansalulu na kitezo ya mutanto. Muntu ina mekota na kiyenge na zola na nkadi ya mpemba. Muntu ina mekota na kizola na yenge na nkadi ya mpemba. Benu kuwa batata na mama. Benu kubakula. Ya eke mambu ya luzingu ya bakongo. Benu mwasi benu metala. Mutinu bakana kunata mfuilulu, bidilu, manyongo, bampasi ya mutindu. Kukuamisa ya ntangu nyoso. Bantoto ya beto ya longo. Ina tulendo za mipu kuza kupesa tubaka na bakaka. Mukongo ya nge baka yao salile yao tunga. Dikisa bana na yao ngengisa buala. Bantoto na kuma kutekisa yao na bantu wesianze. Beno kana kutala nikimona meso, beno kufungula, beno kutala. Ina tubaka na beno muntu ina boy ya bamindele ina wagetuba ngwepso mature Albert ina ngena mundu kebukila
nkadi ampe ba mutantu mukuyu ina bantu ya bao ba debrazis kana utuba sasunge so deni ngena munu nambala ya ingeme kutala yana kimuna meso mutindu ya ingeme kutala yawe ina mikona kubaka kibende ya yandi ya bantoto na bainsi ya bantu ya Ivoire ya Côte d'Ivoire kuna ngeme kutala tango baponge mekuza kuluengisa Sa Majesté tika ya zinga ya ntete mfumu ya kukuba ya luango ba birangi mfumu ya kukuba ya nyagi mekuza kutubila beno yao ba mama Olga mfumu ya kukuba kuna kati ya mpanga mekuza kutuba eti yina banaka muntu ya isi ya nzenza yina banaka muntu ya isi ya nzenza kansingena kuwa asike mpya me kansina mbala yai ngeme kufungula meso na ngeme kutala mutindu bantu ya kodu wametubati yani telekomu na mfumu ntoto paka upesaka mfumu ntoto na nani na muntu inakena menga ya bantoto ina ni kuna benmetala yani mbana kutikisa bantoto ya longo ya bakongo kufuisisa beto nsatu kumwangisa babisalu nyonso kutinata bidilu kukuamisa yanta beno na kutala kimona meso mekansi baina kene na kati ya kitezo ya mutantu kena kukono na kufungula meso ya kimpeme na kutala sambambe kulanda mwalo meya ya mutinu yae mutinu mwakidi nkoso lulendo ya bao mosi sambambe kulanda ndandu ya bao mosi nuko na Federation ya Kongo mekuza kumanisa bandandu ya muntu mosi Federation ya Kongo mekuza kutula ndandu ya bantu nyonso ya bakongo nyonso nuko na metuba bandinga mutindu o check o nibolek mambo ina na Federation ya Kongo imeni ya mikomani mutindu na muntu nangekuza utuwa bandinga ina yani ke kutana na beto na nzila beto wanga na meno Federation ya Kongo kele kokoko kong di tadi kokoko kong di tadi kokoko kong di tadi Federation ya Kongo kele kilemba nzau yuko na meno kutala baba bakaka kidimu ya nzau ya bao ya Côte d'Ivoire bambe kunata yana kati ya bantoto ya longo samna kumena kulakisa kibakala nikuna bakana kubenda Federation ya Kongo bakana kubenda Federation ya Kongo kumena na kokoto bakana kubenda Federation ya Kongo kumena na kokoto mutindu mfumu ya beto longo betuba yao hawa mbote yange kaya pongi 7 mbote mpena babantu ya Kongo royaume ya le Luango authentique souverain est et restera toujours fidèle à ses engagements de départ et de la promesse faite au peuple Congo. Mutinu almetuba beno utala mutinu fumu ya Luango mekangama na jambo ya Kintwadi ya Yenge na jambo ya Nzila mosi nzonzolo mosi Federation ya Congo insi ya longo ya bakongo mumboshi na kuvanda kuna ve bantu ya nkalia mpemba beno kuna tabidilu meanyongo lena kuvanda kuna ve kubasha bana nganda wo ni mutindu ina beno tala Luango kekintwadi na Nyadi Luango kekintwadi na Bwenza Luango kekintwadi na Lekumu Luango kekintwadi na Mpangala na kati ya lutumunu ya Federation ya Kongo insi ya mona ya bakongo baina kana kutuba ndinga ya kaka bamekudia mbongo ya mukuyo kasi babantu ya beto kana kulakisa Kintwadi ya beto kudiate na nzila mosi nzila ya nkwendolo nkuizulu ikeleve ina ngame kuluta bamboma bamuduma bangandu imekuluta babibulu nyose ya nsisi angena kufutuka jaka na njia ina asike mpia beno bakula ya batata bantu ya beto mekuzonza jaka na kilumbu yai ya 15 na ngoma ya Nzambwadi na mvula ya Nzambwadi bamekuza kupesa beno kitezo nsunga ya insi ya mona inabaki na kubukala Federation ya Congo bamekutuba ina babinyemo ya bao donc c'est clair, nos peuples ont parlé clairement, nos peuples ont défini le cap. Et là, on va vous présenter rapidement, c'est un live de quelques minutes, peut-être 25 à 30 minutes, les statistiques